Ana pay me mo achi mo akwaba e dia ba DL. Wo ha ne nsia achiri ponkro me kire 106.9 ene aye benada. Wo bene mbosumi no de toso dun wotwe won fimpimienu ene aduonom. Jumadi ya tu ne din se Anidaso Wɔhɔ Obia ana pay me hye won kuran se Anidaso asa. Abraba wo bona watoba ha wa abrabo ma ana pay me hye won kuran se Anidaso Wɔhɔ ma. Me mo akwaba e dia ba jumadi so. Ye from Hitman. Wo betimi afra me bra kwabna na pay for WhatsApp message no for bra. 0593406565 0593406565 in some aya de bani nyina ya de go www.dlfmonline.com also ko honoma also benya nsem ni bi na fi wakenkan na anopai WhatsApp messages no what the 0593406565 intiamo akwaba well to there be the 18th of the month of March 2025. Good morning once again and welcome on board to the show. Breakfast show. Yeah, today send it Anidaso Wɔhɔ Obia. Good morning. Come on. Let everything that has breath praise the name of the Lord. Lift him up. Shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, the Prince of DLFM 106.9. Hallelujah. Oh, 6.9. 22 minutes after 6 a.m. here. I'll pay a lenyan kupasi ya tuntumni dino. Ya yene kasi ya krono. Wanungu todi ya dia sedama ni di. Ya kasa bench rubo nyangu pano pay da wase. Ya free ye money ya di nyina kasa papa ya da wase. Enra ya kwada ya sorry no pe wa basa kese ni kura ye bo. Enye papa bi ya ye. Enye experience bi ya wo. About the favors and mercies from God. Ana pe ya dance. Latin kwamo. Tachama da bodwe moje di ye mo afurusane ya. Kasa papa ya da wase.
that's one Obia. WhatsApp message on for Brown 059340 6565 059340 6565. Now we're streaming live on Facebook. Okay, Facebook page as well. DLFM 106.9. You better need the whole super to me. 0593 406565. My fear the free time community turn. I say good morning, thank you, Jesus. Amen and amen. Augustine, I go for the free time. Community 11. What's what then Yanko said? Yanko Paya Mamio from a piano. Sama Newtown. Linda Glipoli free that come on. I say good morning, Hitman. I thank Almighty God for everything in my life. Amen and amen. 24 minutes after 6 a.m. I was your brother. So I was here for a sit down. I'm our friend here 059340 6565. 059340 6565 0534 050 199. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me ba che fro say. Me pa che fami mama me feta say buchi majo last stop. Mama na pay na Nyankopon say. Oh, I no pay me Nyankopon si ma won kwa no wabusia. Amen. Me sande Nyankopon si me papa daddy ba ni you ne busia nyina. Sande Nyankopon si e ma die me fo nyina nkwa. Amen. Sana me sande Nyankopon si e ma me so ne nkwa me wabusia. Amen. Amen. 059340 6565. I don't pay your Nyankopon say. Hello, good morning. DJ. Yes, sir. Me ba che fro say. Good morning. The fro say. Me pa che friend me sa kodie. I don't pay your Nyankopon say sakodie. Yo me de jana se. So ama de pa che me ne me yere ne me ma. Na boni bia nkan. Me de nyame asema DJ. Me de nyame asema Nana Joasilki, Silver Lady, and Afia Sugar. Obia o DLFM for DLFM Biano. The Yamiasi, Obia. Amen. So I'm at the party where you should be. Amen. Amen. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Me ba che fro say I no pay. The ama kwanchoa. I'm not pay your Nyankopon say. Na pay so nyame asan ayediem. Ye danase. The radias mama ne me mbakra ne de nsu nyame de akyeye. The radias DJ Hitman. Le ya okra da. The radias de ma okra wate. Amen. Se wasem dodo. Me so me pe wasem pa ma. Nyankopon shira won so bye bye. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che fro say. Hitman pa che frame Lizzie, we ka se fra kra no town. Lizzie no pay your Nyankopon say. Okay, the nyame ase. Hitman no awrade ye ma dom de afe ba ko kan mi fie ho. Enye ni kan nyina ni nya ne sa. Ye wo no bi da kro se bia no won ti ase. Obi mpo no me so akadem. Ni awrade hu me mo boaso me nsaje me tata. Free me mo frase. Wa mama nkoto amane no wo ha mu. Da ho won kwane ahoden a. Be ka se Kristo din na nyam nka. Medana se wone bambo ne hweso papa o hwe medifie ne mensi maye medifie ne me no medana me sorry a o ma me ho matem anope me dewrade ase so hu me mobo e de ate ba ko aka me nsie ho ase presenters a wo DLFM na so medam ase awo no mo ma mani gie na me nhira mu nyina no onyam kase e wo Yesu dim amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che fro say. Pastor Dixon Bada. Dixon. I don't pay your Nyankopon say, brother. That's Yakonya de Mammy. I'm a person, Yamia, my drum, now drum, Pabi. At me. I'm a Tias. Then who hangs a fet, not a TDL from me car, my tenement, some mammas, that's a bit more, I think it's a lady.
Medawase, Edawase. Medanase, Emewiaseman, Omangana, Omampene, Nabuafu Mina. Medanase, Mamebushina, and Medanase, my dear friend Kofalbai, and in the egg my Funina Hitman Okam. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me ba che for say. Your friend Ben Mekasafi 55. Anope na Nyankopon se Ben. No pray Samakuale Gateli Makasi Samatuan to Banya Bangan. Amen. Amen. Me that say. Good morning. Good morning. Me ba show me who your pa for say. Your family is in Kasafri Daonya. Lizzie anope na Nyankopon say. Yeah, they was say so. I be asking me name Mami Kun any the up. They was that the Lumba station phone na. Yo. Amen. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Me ba show for say anope. Me pacho Oman in Mekasafi Westland. Oma here anope na Nyankopon say. DJ Hitman, Yabadamase, DLFM, Yabadamase, that Debiano, Aquia Mon say, Yapan Faso, Fando Yankopon Saman. Because I didn't demand for in a quanchel for it's about time I be for Yame, a bamboo for no, because I didn't answer Papa, no, you know, do your son. Why should I buy you a brother no pack? Come on, I achieve you so many. Yes, friend say, on my way being sent one on some film confirm free as my dream. The Obia say, then go point to Papa. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me ba che for say. That's your friend Edizam Kasafri Santo. Adiza anope na Nyankopon say. And for the Yankopon say, so a boy who by my departure, near the booting that will think come out. Amen. Amen. Good morning. Morning. Me ba che for say. From Joyce. Joyce Kasafri himfa. Kasafri Kofredia. Joyce anope na Nyankopon say. Hitman, the devil say, so and none of you are my own house the first. Now, Mamma departure, meaning a groom and ma, the bussy, and mamma. So you quite does so crying, and now you're not done, and it does a tinkum. The devil say, my dear DLFM, which my phone Hitman, young Nyankopon enka also. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che ho ni. Yeah, I couldn't do Kasafri. If you are not paying the Nyankopon say. The Yamia so on a vessel one bucket still the share. That bring now, Hitman or ball who buy. Amen. Or do not care more. We drown my children and crash them. With our Yamia small bravo. Amen. And him a good thing in and then the Yakuba man, the Daniels from Kuma. Amen. 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 Good morning. Hello. Good morning. Me ba che for say. But your friend Kofi Apia, me free pom. Kofi anope na Nyankopon say. Pere me masida ba nyum tiawa. Tuni nyina. Aseda. Yedi mu onyame. Anope me di mu nyame. Me di mu nyame. Oni bia danfo no aseda. Anope me di ma Yesu. Oh, maybe my radi. I know pay maybe more. Amen. 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 Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che for say. Anti magana pay na Nyankopon say. I no pay the Yamia sign you not the any being. No cre. Or the any half a factory and so ye die so for. Or sabo for money Yanian. One woman, one whom ye go you. A mode be more from Sunny and not a cremada bodima. Yarin fana sit then need the biarada. No cre. So the minia bear may I will ye or ye after that the manyameno. And none of pay one could turn as see a day as a man. Or be being cannon. I see a dana second. On my Ghana, ye de radia said, DLFM. As you may phone you now, and the radia mamma cra. What the cinema fever, rather mamma bang, or far by Jumera, and rather money bang. That the dear Roman father or what to pay a mammy. The dev radia sema or cra. The dev radia sema and mamma, and no money, my bussy and Nara, or my Ghana, and money penny, I'm a friend penny, you fool, and rather more when in Brown, or so rather, Uncle Tony and Boafo. Yet I was say, I don't see. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che for say. Mrs. Minton, it's my come to do. Mami, I no pay na Nyankopon say. I no pay hate to me fear harrow. Come up.
Anope ya ti DLFM nka. Me ni mebusua me ko ne memba. Omo mbeko school ko ya ye wo fie nso ko fie. Enfraba na ye nyu. Papa we ye nte na ase ne da e beto na ase no beja anyame ye ne enso beja nipa ye. Asedanka ne de ye da na se. DLFM ebusua afo, Daddy Lumba ne ye. Nyame nhiro o mo se na oni mu ye adwuma da na endo akpa na mu di ne ho adanse Awurade nto ne curating. Onko so mbo ne ho ban na ne kwan ya tenten. No ma yensu yentumi nkasa radio yi so de bia da yenka ye have ye nan Nyame ase esan se nye station bia na ebeteta Nyame nhira mo na Awurade nko so mbo ye nyina ye ho ban sa ade achi ye ndey enkunimde ye de ante ye nimi so obekọ so aboye ho ban ante ye de ye hu gya no e Nyame eja Nyame oba Nyame nkoko dim amen. Good morning. Hello, good morning. Me ba che for say I just from my PM because I free time I come to 25. Piano pay ye na Nyankopɔ ase. The Nyame ase ema me yere nkwa. The Nyame ase ema tema area head Apostle Azikni Kotijan ne nkwa ne na busua. And I come to 4 district pastor set ataba for. The Nyame ase mo nkwa se Nyame aboyi nyina ho ban. And am me edwuma DLFM na Nyame onhyira mo. Amen. Thank you so much for calling. Good morning. Morning, DJ Hitman. Yes sir, me ba che ho nie. Ye from piano. You can tap it Manuta. Piano na pay na Nyankopɔ ase. Radimi da say Ubwa me. Isawa on this we kwa juma. Amen. Me da se wonso watumi afre. Emmanuel Asante here live on Facebook. I say good morning, Hitman. Watching you live from Accra Medical Center. And I thank God for my life. Hello, good morning. Hello, good morning. Maybe I share for us saying, what free in front of you? I don't pay any yanko passe. I don't pay Okay. Okay. Amen. Right, me that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Maybe I share for us and pay. Asante Emmanuel yen yanko passe. Say, yes, sorry, DLFM. Oh, especially we were sorry that sorry in an article embedium. Now the Mujan and clean street light. And she had a say. And I think she has silver lady over your Good morning, Hitman. Thank God for another day. Today is my daughter's birthday. I'm ready and from Paul. About your wishing a happy birthday, my wife. I know when you're 21 years. Every number of his Wɔhɔ. And happy birthday and come on, your boy from Paul. It's your birthday today. It's coming from your sweet man. A number of his Wɔhɔ. Come on, happy birthday. Hello, good morning. Amen. Maybe you're for us, so can say free him for. The friend is Fila. I'm not paying the young passe. And none of the another boy didn't make a moja be more sweet. Rebecca said, children for Yanko Fon away in last week in the radius saw the near quarter near about in the Lansing. I think Cabonia, made the Mabusian now to share radins as a yasin, and that brand the change for 30. Maybe dear a tear for ne. My phone and I share radins. I don't see it. Amen. Asante Joseph was a Hitman. Good morning from Borgazare. Thank God for our life and that of our families. I love you as a Hitman. Good morning. If I call me and I figure sorry 0593406565 0534 050 Go on Facebook page this one media and that's life and to want so bet to me I share link in the white share the link yeah. Hello, good morning. Morning, Hitman. Me about you for say.
Usiafo ina ho yede. Me ba cho me ho ye pa na efro say. Yede Yankopon ase. Me den de Kwame is am Tom Papa Pampla Blasto. Kwame na pay ye na Yankopon ase. Yo, yede Yankopon ase. So one man man Ghana e wa asomdwe mu. Esre ne se asomdwe e wo no Awurade na nkasa mo ho ba maye. Yen koso ntra ho maye. The DL and my phone na ne adwuma rain na ase Yankopon ase. Awurade ho yem ho mmobo. No mo nyima mo yin na Yankoso. TF1 so no colors in answer Radmoya who bands rock via town from Jesus and Bombay. Amen. Amen. Counselor, mighty God, the Prince of Peace, he reigns and rules. Hallelujah. Now you know. I don't follow you. Never do one birthday, your mama. Happy birthday. Happy birthday, and come on, Rap Frederick Saki. AK Tonto. Happy birthday, going out to Mr. Frederick Saki, AK Tonto. Mr. Simflex Nyame. And your birthday, happy birthday, going out to you, Uncle. Sorry, Kisua Georgina. And your birthday, happy birthday, and come on. And Enquires, happy birthday, and come from Mami Abena JYJ. And your birthday, happy birthday, going out to you. Paulina from Paul, happy birthday. Give to Japan. I'll go see a Poma and Yanyo. And your birthday, happy birthday, and come out. And this one is very, very special. Minutes after 6 a.m. Anidaso Obia. And this one is very, very special. Happy birthday and come on from Celestine. We are staff for Jubilee Hospital. Achimoda. And then your birthday, happy birthday going out to you, Celestine. We are joining Achimoda Jubilee Hospital. And in phone in Dasoda. And it's coming from Ziggy B. Celestine, happy birthday. Yakuponya okesia wanya okesia pa. Wafa ufira domu kwa duma. Ade. Oh, 6.9, 42 minutes after 6 a.m. Now, let me say happy birthday. And come on, Nana Kofi, a champion Wilson. Nana Kofi, a champion Wilson. Ziggy, you find a picture of the I'm silver lady in the Bapeni Pa. And the Bapeni. Nana Kofi, a champion Wilson. And the phone in a dashodo. Happy birthday going out to you, Nana Kofi, a champion Wilson. And your birthday. Nana Kofi. Yanko Ponchua.
One your guess here. One more who buy. One more when you once again, happy birthday going out to you and Akofia Champon Wilson. And it's coming from your sweet man, Silver Lady. That's what I do, Papa. Go bonjour. Moment I'm a Silver Lady in the first son. And what that screen is, once again, happy birthday going out. And Akofia Champon Wilson. Happy birthday. DLFM 106.9. DJ Hitman. Oh, hey, tell the Good morning, Hitman. Glory be to the Almighty God for a brand new day. And I'm always ready for our worship. Good morning, Hitman. I thank Almighty God for giving us a great day. Amen and amen. Richard Meadow, Soldier Line, basically. Well, today is my soul day. Richard Meadow, happy soul day. What is 7 minutes after 6 a.m.? 13 more minutes to hit up all the hour 7. Still to come on the show, major stories making headlines in the dailies. And I don't pay for what grant and the boss runner. My brother will be seated.
Sammy be better say. Now for the same in our bro. Going for a quick commercial break your bar. And that's all Obia. You better trust her. Hey, Kwame, at the work of woman, I saw one how when it's to set the woman about quiet here. We are dang. Akosia a woman po. Is your menu and ya kama. Pesu papa no chumebo. So ne kasen. I no pay them their summer seal. I no pay yan and I miss you be an miss your project. A friend Lumba super. Is your no dear. If I will name say boko, ne so smooth. Kwame is your dear was a wonumbi. Insione a kama. Lumba super. Lumba super. Mama country. Super penny. And you're not your dear see me. Na menya be out of him for. A pebi. I the acquisition me fridge. Sir? Nana. Kwame, said the Akosia canon. They said, why we wish you afford the Mamma Musupa, a Lumba and Super. In Suaba, a drama, so any asset get to a crack. They say, I don't feel in no one will be a two accoton. Or don't want to pay a fee more. Yeah, no more. Just a BBA demo. Come. Aquala Production and Trading Limited. And I want the Abuano. And they bring you in Sionia. In Siani Lumba in Super. Sania, I don't follow Musu be a tour. Abra Akosia, a bomb, and say, Opia. The Saint on my friend number C 026-3983-801 and I said 054-078-5010. Me pacho open Lumba in Super and who ensembia dia. Waiting up for your website www.lumbainsuper.com. Ubenya ehon akadenya ewo ho. Lumba in Super natural mineral water. Get a grip. That's super great. FDA Aji Ejedian Kratue Atum. Hallelujah. Meden at the inch rapa kwejo isamibi. Nyame sumete enti debia mesum Jesus. Chiame kwesia day edi kwesia debia. Anopando sia ekwapem anopandondu. Jumedia yatu ne den se mesum Jesus. Yes sore nyame ye peja nyame. Na ya yon kesie live ewo DL 106.9 nyame onshirao. Koforidua, are you ready? Yeah. Easter Saturday, that the Lumba live. Ewo Koforidua, the Ofosu Plaza Hotel. Ehona action ni nyina wo. So what the answer wo to tickets na fe yene that the Lumba. Ashiabom Easter Saturday. Time is 7 p.m. sharp. And yet that the Lumba kwa na performance na jono. KK Fosu, Kofinti, enya nyom to fo kukuda bebre. And to pe dancing shoe, na ji tickets. Ni yen sham wo the Ofosu Plaza Hotel. Koforidua. And ti akontan kanche rakia se anadwi die sesumia kasa ebeye suje ewo di Ofosu Plaza Hotel. Esanse Easter Saturday abewa ha wo prenchechemu bi afre 0242-550-354. That the Lumba live in Koforidua. Da ye share ho no be kasa sumia be kasa. Johnny ne Hamsi. Ubenya biato Palace Mall kwabata nyina e won crime and a Little George Health Shop e wotema. Akono pure coconut oil. So penu dudu etua fra Kono Wholesale Shop ewa 0275288069. Atomic Junction Medina. FDA aji edwade nkratu yatum. Right, 106.9 FM, 9 more minutes to hit up all the hour 7. Abuja Brasu, major stories making headlines this morning. And the national dailies, my brother, Sami B. Atinase, Kowa Kratano, Emo Boswo, na Sami B. Whatever. Mayana Femi, my Sami B. Akwaba. Na Fenena Pay, Kowa Kratano, Emo Boswo, no. One fambre. Sami B, good morning. Good morning, Bakobra. And it's a new day. Sure. And I have been there. No question. I've been a kwabna for. Yedeni. No question. Madechiwa. I'm a taika ujumedi so send where the affair. Adechiwa, no where the affair. Osi yakwada sabi yadasa wufu. Your best sorry nafe abasa kesi bi kura yimu. And your experience in be. And then your tactics be a use. And your settings be. But it's by the favors and mercies from God. Exactly. Inti sa adechinwa na wo se wuda nyankopon se ene nti na dwumadi yesu anopa ne yemati fo akonya se wonda nyankopon se enokwasem inti sa mebi ena anopa yi mami nti wase dai anopa de bra kwabra yame aseda no eye bebre okay de biada menya akonya meka se nipa yeda
aya na yato ya punum na sebe yaka ya no atum na so yewura fi se sebe yehunum ene asomo kwa no bombofo ne yehwan ya edan bi obi demo no bra kwabra me kase kanka bi nyina tumi wura dan mu pi na so da sore ye no empuru ka ba kumpo entimi wura no hwenum ankwa ha na adwen enti nyame ho bambo ene na basa kase owo ema no so ye so no aya na mpempe no menu mienu nya ho adwuma bia ade ba kwa ese ye ne so no ye nya hwe ma nyame o dabi ye dia ne se ya bom pai bebere kura kwada kura mpaye ye ntumi mobi enso ye beda ye beso na basa kase we ni kura ye mu a esebe fata se da bia da ye nya kwanya ye kanfo nyame na eda na se e won hwe so pa ne adoye ne humobra odi hu ye efi se ne bebere ne da ye mi kase ne ebi ansore na so menu mienu de ye mfumu se wanyina chi nyame de hwe ansore on tumi buso bia eno ne asem no there is no way so be bisa nyame se de ntina mansore enti ya nyame ebie ye pono ma ye nso ade pa kase ye tisa ne chi ye de a na ebesa fata se ye menu mienu no ye be kanfo nyame na no pa bia no yada na se de no pay onyame ons yada wase anenti na dwumawura Daddy Lumba Ghana fo akonya sa no pa bia won fo wona seda enfambra enti na pa wo waseda ne de maseda nyina ne se tuturu bonsu nyankopon ko hu otwea na ma wabotan so no oni nyame oye kramfra ma nyankopon oni nyame aye twere na aye mpanhwe de biala da no onyame os anopai ye kasa wo sefata na wo sese anopai so ma ye boye asede ekoto ne yi waye wo hu mobɔ nhwa so pa wo de ahwe yenso menen so wo bie wo han fefe wi e ma na so yenso ne wo kan 11 man squad na wo de yenso ye nsem fata no aka ho a ne kasa ye yenka odin adom nenti amen sabe bi boss one yenko black obla no pay ko akrata mo boss odwumadie na adrei ena ebesre tiefo no mesre wada ko akrata no bo ho mode na wonsa enka bi na kenka fi se we de abai eye na poso headlines ne pe ena ye de ba se be boa na nsem no de wo mu nyina no watimi ho ni nyina na black obla me nika na minche na tiefo no so wo sade dani da nyina munya kwanya na wonom etumi etie DLFM 106 Ponatitru and DLFM College Association in Yanan. Yansha see free delegate Kurakrata no. Nando pay ubehu asante hene otumfo or say to tour or toss me in phone in the hand me say opim so. And what you me say, Sa free senior high school no, I dear Bob no, or Chirima. Yepa, Nanso. If it him na, Sa faces and a buy and a do baby. Any ma hodwa mofrano, Eddie Bessia, dear na yetting, Acadian co. Enyo mo frani bidie akoye betobekuma edu baabi enyo na mo frani die mpo ahone ne bia nim omudi na mo yade o kire mi say school dan no so nurse ntie ne emofra no ko school edu baabi na mapon abetena fie pese bosum bebere na mo frani ntimi enko classroom o kire mi say ha adwen yepa ne senti o tumufo asante hene opmeso akase kire mi say se beya Ghana de sho mo nsem go be o betumi atua school fees no emprefo yan hwehwemo na mo yensa kire mo emfanfa free teachers na ho na beye mpa nkasa be yema free teachers no enhwe sebe mo mu ni bie ma o mo mu ni bie ni ma na nka hwe won mo wo bie ni de nkaja empenifo ma kwan na nko mu ntuaka na mo na free teachers no enya ketewese nya dodo we wura ne ntumi hwe won ma won mu ni bie ni na mo aka ni mpa ko school a empenifo wodom deda teachers na no me kire eye bezafoi ukotua sika etumu sa kura we ye twena ye brepa ye zaka premonto ba no ne ma me ne papa wonom egedama etwisire ni senti kan pa we na kasebesa se ebesa na fata se free teachers no ko mo makwanya na ko mo ku be free na pa se obi a wo bie enesika fo ma nyina na mu a na kwaya kaya de se school we no se de ba no hia fo ma no ponya so mfaso emesika fo ma na ekoso enyo yo kirim se ha adwen ye panti we mpinifo nya se emfanfa free teachers no we ewa asante hene animasem enonom katafa etoso ensia ewo delegate kwa kata ne ba manie sanso na obehu kisi ajapen ono ene oyo penipo da office of the special prosecutor no anom sanso na kan Ghana photo samfo ono na da ya nanom ken ofoliata fo nda hanom se kwa kata ba manie ze ye obi aso nyonko mremu akwajeta a ehu pam na ken ofoliata kirem se ode kisi ajaben akwagina court so abano homaden edi crane wanted nti wonte ase obechin na tum na chine hwe ade ya wapin hu yepam katafata so miense odeliga kwa kati na bo amane ana wasan so kire mi se kisi aja ben so se yenka kire kenofolata se hwe wopa so wan hwe hu ye na da de hwe wo se mebosum so baba form ha no wa be kire wonse maga na fo hu de kwa na ba na sa wa ma o de intep ba be kire ba bia wo bia na de mra ba be kire ba bia wo bia no ne de wa kwa kotum na ga na fo sika osusu se wadie no
yɛtumi agye kwa ka ta kyerɛ m sɛ ye ansɛm we deɛ yɛkɔ de sɛ ni nipa mi oni we hu na bɛde nkunum ɛyɛ kanofulata ɛbɛkyi OSP kisi agya bɛdi na to afiase anase kisi agya bɛn ɛna ɛkɔ akɔkye kanofulata deɛ frɛ America de ba omran yi mu ne yagye esika na emre ɛne nkra abia ɛna ɛbɛkyerɛ wɔ saa sɛ bi wa hwɛ Tom and Jerry pay Tom and Jerry minya kwanya hwɛ bi da wo hwɛ Tom and Jerry da bi o oh I see cartoon Tom and Jerry wo hwɛ cartoon oh cartoon ne dia ma hwɛ bi da mi sɛ wo ka ai kodwa nchidie da bi kodwa nchidie ma hwɛ nwoma na matie nwoma na kama ba video ne minya bi cartoon Tom and Jerry cartoon ne dia ne ya hwɛ bi o sa na Tom HC Jerry sanete ana Jerry person o ya no ho sɛ o ya smart bi za da kisi aja be dia no ne ehu sa kisi aja be ne eyi no ene kanofulata entokwa as a Tom and Jerry I say ebeye Kumawood movie ni bi won say part 1 and 2 we have fina ahase ye hwe nim say be boy kodu part 10 na ho na de be wura pa emu be ye den papa ndi ye hwe ba bia susande bodo hono beto won say kanofulata so du ba bia ono so score point kakra kire mi say kwan ahodo a kisi aja be fa so odi kan wanted ne nya kwampa so sanse kisi aja be so e kire say kanofulata we diga na sika nti say de otie bia no obeji sika de mbɔ man enti ensem ne modern endi ehwe a ese kotokone ha se ehia no sana no Atletico Madrid ne for match wuhwe bi ene Barca de wuhwe ye emu yere pa omo de kan to twede kan mienu nso ewi akire no na ye 4-2 endi ehwe a ye be be susane bode ho ene na mpanifo se wudi kan court a nya woni bem da bi da wudi kan court a woni bem okay enti bla kwa bra sanso na make say no mpanifo asaka eye nubone ahodo bi a ekofa tamaport endrada ne bo besom Ghana sika no 20 million Ghana cedis na say ndro we emebu no no ma na o madeda ogina ho no mo sa na waye sen ndro we ena mpenefo chire mu say ene sa red ya ba bontenfo a Ghana fo no num bi emebu ni o monte hu gya ya o modisi akapema kapen agro mpam a ne say ntie to mu fa o montie no bebire na no mo cheye e watama port a ndro we e kwa ni gya memu ena oswafo hwe Ghana yana pa omodin so kwabra mintaka no aka say chire mu say Ghana fo nyina yamwa ne yentampani fo chifi say Ghana mampani bema oboata John Dramani Mahama afre no ahye ne bo say omma ne homoten ne nubone ahodo oba omamu no onsi ho kwan no so tana chi say betumi abo nubone ahodo oba omamu Ghana mebunu no no yentu ase de Ghana mampani John Dramani Mahama ahye Ghana fo nyina bo say de tie bia ne nubone ahodo efri amamsan adwa so ba no obetu ase a kwabra minta akwa na akaze chirim sem enipa ahodo endrada wona machi wona hokopie mu court na court e de o mass mefise entimi tena manyi manipa bi enfendo bone emetoma Ghana de hye enti we ye nkakata ne mu nsem ahodo de ba ya ye ka ho nsem de a kyerete fo na braka na baka ya America kra mu ntemu ni ena abaya ono no okọ eye Kwame Nkrumah University of Science and Technology no ne den edim de latem Japan ni no no akasa ne kanchema na wewe ne boyfriend ani den Daniel ebo modern ne nan edisi ni minim emia nya kopem sa abaye ewuye nandra court eko na asem no som na ka betodwa kyerem say court no de docket no akoma eye oman Ghana oswafo no ohwe oman Ghana efa eye atentene ne esom attorney general Dominic Ayene so one modern nse no hwehwem yi no fa kwankere enframlenti endrada eye owura anasa bemu an den ede Daniel ye no enekum empirifo suso no enekum eye yenuaba Yapani eye dialectam no nense no matu dia hyeda wo hwe anim se yankopon ya adoma eye ofuruso obusuma di anim yi ne da edikan pirifo akwatena se ho ba bia susan ede bodo ho no be fa na kwa kata no ba eye Facebook no so a DLFM 106.9 yani ya yenuaba ma oye yan senior technician wo fie hanam ne den ade DJ Zig B Samuel Akwa project aba benya bi na watumi ahwe eti amayen sanso na ba eye daily graphic wakata na ba bonten kyerem se expert bi demand ne se lower eye lending rate no eso betumi atefri se table no omo kyerem se eye rate no ekofom kamanti nipa wodom di sika sesa ho dwa no omoma bo no nkofom ne moa na sika amanfa wodom di sika ho dwa o memo no eso betumi atiem sanso na 400 gas train to safeguard water bodies empanifo kyerem se omo hwe animu se enipa hodo mako eye aha 9 400 ena empanifo atete won mama moden akoye nsuo ahodo atwa ye ho ahia no akwaje ban ato ban se ba ya galemsi ahodo a ese o manga na yensuo no eto etimi asesi ye hwe animu se nipa hodo monya tete a omokwa kwaba yensuo hu ban no omba mmade yakodi dwumasom ede aso man fiso manga na ye brɛ pa yen kopie mo the Ghanaian Times ko makrata no the Ghanaian Times ko makrata no
ono so akasa boss ama na yekura say 2000 youth to protect water bodies. President Mahama and ekase say Ghana man parent tie ehwe ne musem nipa makom empim mienu makakobɔ ban a omoye mebu no makakobɔ ban ache ban ahwese yensu awdo atwa yɛn ho ahia no obetumi abɔ ho ban sɛ bɛyɛ galamsey no ɛto entumi enkoso yensu ne bɛbɔ mɔden Ghana fo yɛtimi enye nsupa na yɛtimi anom efisu teacher ni bi akɔ gina court say wabɔ mɔden akɔ flood ɛyɛ $11,000 krono akɔ no ana ho sensem akɔ gina mo court ɛna court etimi ene na dia ɛyɛ the Ghanaian Times kwakata no ede ho amanebo etimi ede aba amonentum na black of enko pm the chronicle kwakata no the chronicle kwakata no ba mane ese kan ofoliata and afin su kisi ajabe mfo ni da ha na ma omani abre omani abre pam omo chirim so obi akura ne yonkrum no se de kwakata hodo ba no eka ho nsem no sabe pe na so tienti yen kosoa endoma su ko fi se yakidi ka ho nsem dada sanso na NPA fo mpani fa omoden akosopoto Ramadan Ghana de shia titru ene yenim kramofo ye wonom eya akwankyene ene ne Muslimfo yi omode akade apia komom so monye na moden emfanya akwankyene we ensuo ka ho adokodokode ahodo bi ka ho anonomde ahodo bi ka ho a omo kyerem so monye na mfanya akwankyene fanta Ghana chi evizo Ghana ye nyampa ebo pa ze de yakwe senkopo anya dom no amaya ho bebedu bebi ne man kweyenti eyade a empanifo de akade omofri eye National Petroleum Authority for edisa achede we kakoma eye adehia mekire yenuane Muslimu fa wonom eye akwankyene Ramadan akwankyene a edisa de mo kyeremu esoma etiefo anopen ne yakopie mo the new crusading guard kwa kata no na obehu o my Ghana masebadwam acha mehene the right honorable Simana Kingsford Papen na kwa kata ne fa etoso eye emiensa na afi edu ewo the new crusading guard no ba mane ese masebadwuma chame na echire mi se ye okope o masebadwuma ahoba mo ansem enko ye kram enti enanum de wato abadwaku a mmomode anhwehwemu na aboa na mo hu kwanfo betumi afa so na masebadwam na nsen enipa betumi gboro anom beye de mo pa Ghana fo be kai afi atwa mu yamu beto odwa se owura bi eba moden ekobɔ wura mu o eye masebadwam yadem ho kɔsɛsɛ kaase bi ne ade ne enkon kan kwa ne senti masebadwuma chame hene ate eye abadwako so mo hwehwemu no momwa na basabasa ahodo ekoso masebadwamu no ompa ho pemasi bra ko wakatai ede ho sensem ede aba emontenesom sanso na eye bosu guan eye amankrato kyerem se ohwehwemu mapantumi koso basabasa ahodo bi a ekoso ewo mpotembo no mnemwa na basabasa ahodo ekoso no eto entimi entwam yankopie mo the business analyst ko wakrata no ana wo mo kyerem se eye major shakeup hit Ghana Armed Forces wo mu kyerem se Ghana Armed Forces for no ba ha na mu se ya o ma Ghana asrafo no sesra ya koso ho no ma anya semekuma kwa no mfoni da ha na mu se ya semekuma o na wo hwe training bi o mo ye pa na etu awdo kwekura ma kwa kata don sensem de ba bontene so na anya semekuma kura o mu kyerem se Ghana man pan John Dramani Mahama aye nsekyeremu apapa mpani fa do mo kwakobɔ moden akoda o ma Ghana ya soafo eku na anoma bo ma dwumadie etimi akwaso no ma Ghana ho bambɔ nso eniama etimi akoyedi ama oman sanso na behu Roman Father ni foni da na mu se na DLFM 106.9 eye yen background ya bra kwa bana oti hoye pepepe no na da ho no mai aha o kire mu se oboga na mampanin John Dramani Mahama baso pass ne betentas no we dey free on na afin so yi 11 so we aka ne eye openipo no na eye Frankatini be de achi e de Ghana Freedom Party ma mi akwa donko ne wanya ne ba bi kwa Roman Father o kire mu se make say de tie bia no Ghana mampanin John Dramani Mahama obo na baso pa ese we yi betentas na afin so yi 11 no de everyone amti Roman Father no pay mechia pa na emebu no se da wase free se betentas mebu ni chirim se du musika pa nti we di waka bia ide wa mo so da wase yi pa ba kwa bra yenkonko pie mom ewo Punch Africa kwa kata no o se truth stands na o kiremu a eye Amasaman MP support Ghana National Fire Service in his constituency enti ya na say yemfa ne say MP mahibadwane onu giremu adema adehamo Amasaman e de o kiremu say gwabo odumdwa adwuma yekuo no abaso power Amasaman potembo no say adwuma so mudie ene mba ne mba mudie ndo wono ho made de akade ene adehye enima ho de weboa ma odumdwa adwuma yekuo no abo wono adwuma de omudie no ma ahye omo ekutupa no ode akoma mo so omo nye na emwa na no nye nkuranhye fa mo na emwa ma ne ma entimi enkoye emfa ma odumdwa adwuma yekuo mbombo de bo adwuma e won mpesua so nti we MP ya de wase pa if is adwuma yekuo no
wɔnom ɛlake akadeɛ paa nti ɛda wase ɛna wɔn nso ɛmo ahodoɔ a wɔyɛ ɛde ama odumigya adwuma yɛkuo no paa saa nso na government to ɛyɛ rebate versatile bill on local government development to Prime Minister ɛna ɛka sɛ wɔn mo kyerɛ m sɛ Ghana man panin John Dramani mama egu so yɛ hyehyɛ pa betumi aboa na local government nneɛma etumi akɔ nkan na makɔ yi pa ofi sɛ wohwɛ amamu na ɛho bɛnya pa sɛ de bɛkɔ nkurase no na aboa ɛyɛ nneɛma ahodoɔ bɛboa na ɔman no so yɛ mpuntu ahodoɔ no etumi akɔ ɛyɛ mɛnsene nim kwakata no so de ho sɛnsɛm ɛde aba the national kwakata ba mɔni sɛ wɔn de kɔkɔbɔ kɛseɛ ɛde ama wɔsi no chief should use chieftaincy ɛyɛ Chris as member plate we the number plate ɔhu sɛ da obi ada wobɛhu sɛ na obi hɔ no ma na ɔyɛ ɔhene na number plate ɔde din de atare so na nama ahodoɔ ɛkɔ so na ɔkyɛm sɛ dabi saa nneɛma no ɛnkɔ nkan ɔhene bi a mamɔden ɛmfa ne chieftaincy ɔhu ahenneɛ no a wɔdie no na ɔde akɔyɛ number plate na bɔneka akyi na ɔna ɛde sene no yɛmmɔ nsɛm mfama no ɔkyerɛm sɛ interior minister na ɛkɛ sɛ saa nneɛma anomotuo no ɔnsɔsɔ so koraa nti Ghanafoɔ ahemfo tete no mɔntwe me ho ɛmfa mfiri saa nneɛmotuo a yɛ ana ɛkɔ so ɛwɔ hɔ nom no ɛho koraa Yanko PMM, our Supreme News and newspaper no which say government unveils a blue water gas. Say they can council and some and nipa bi Ghana man penata to so bambɔ de yakwaje ban ato ban e wo man Ghana so do twetwa eye ye twetwa ye ho ahia no so mo ban se ba ya galamsey no eto betumi atwen enye nsu awodo a wo mo se no so eto ebetumi atem yanko so anyere mu he e wo the Supreme newspaper no osan ba ma ne se ye kese no ensu obrani bi ato man frama de akira ye adan ahodo a ewo nkurase ahodo bi o man Ghana mu no dodo ada na so atumi apa ye ya reho pa o omo kyerem se eye nkurase beboro eye aduasam 32 villages ena ne nyina da eso atumi apa ho nsensem wei aba abontan ko akatai ebo ho amanne yenko pie mo de break wakata na wo kyerem se Ghana Armed Forces for wonem land cruiser bi we de V8 pa mako num ayira 8 ayira ema yake se hu ba bi afa e wo Ghana Armed Forces amenyim ayira salan cruises no afa hefa hwan botom na akodie kurakata de ho sensem e de aba abonten sanso na Mahama Sachs 15 top generals Ghana Armed Forces no waye shika puma empenifo mama de da no mamu mako tunum wayi wa munyina di ode afoforo nso be oba be hyehyɛ o man ya kurakata yi the hon sense why shika pa I want him said the president and the commander in chief of the Ghana Armed Forces this is bad so shiki up diana nyasem kuma kura nyasem ketu akura yi o munyina di obi ampa ne ba bi mfa kura na M1 na ne mankoyi sanso na o se chairman sabonsu wakase o akane majority leader okopie mu ewo o man Ghana emese bedwam a ne foni da ha na mu sei na wakase de o kyerem sei Obia ne hono ma oyimposu Dr. Mahmoud Bawumia de ma wo 2024 abatu no mu da bi Obia for Dr. Mahmoud Bawumia nhye wo mokon wo manka se na mo pe na mokofa ne baaye enti we de wo ma no na ekofa baaye o wo ma no a ene ekofa baaye ena sanso na the new Republic ko akata ndi aba the new Republic newspaper na eba na wo chire mi sem ana ne beto dwa se Omagana yɛne ayɛ nkɔfo no na ekɔ na ebe ya ahyenkafo nkabom kui ebe ka kyerɛ Ghana fo sɛ ndada wɔnom ɛhyɛ aseɛ ɛma ahyentade no mekyerɛ lɔfɛ no wɔnom atum 20% na Ghana fo yɛne yɛfo trɔtrɔ yɛtumi atua sɛ sika no na kɔ ka taba maneɛ sɛ GPRT mpanifo ɛna afei nso Spare Part Dealers Association mpanifo no we Henry Junior aka sɛ kyerɛm sɛ Ghana fo mo hwɛ no obi antua ka preba every sɛ enya de import duties akwaso sanso na spare part ne bon koso da te sa akatiantum a oman Ghana ahyenkafo nkomo ko bi ye omadwen so mabetun no entua mamuntua ka prekora efise sa na moto na ekoso no etan say spare part ne bon yentumu na mabetum te free na komo bi antua ka prempo emfa ma ahyenkafo fo card e otua ne tua no a man transit ma kobna na enye 10% kra emfa ko akatai ede ho nsensem e ba bonte bla kobna ensem dos na so yenyina we so ko akata mboso no yemfa ne nyina. But on the front page of the New Republic newspaper on the page there's a story here which is very, very interesting pa. Also, who polices the police? Yokobos squanders 30 million Ghana cedis exhibited cash. Now question na wo busana say why and the police the police. The police no. Who watches the watchman? Where they were captured and say who polices
the police and yes sa na tie say police ni no hwan pa na hwe say ono so be na adwuma yi ano ne asem no okay ya asemo police fo no de kurum ha no de o dia on top omo no se wonu amunya asem a mi hu se Ghana ha no obi ni police ni anya asem a wadi bi mu da intense kura woni ni anya asem kwa de abedi fo okay wokope obetwa ntrato so wasem ye de sesen obetwa ntrato so nyame amemu a obedi fo akọ de afiase okay ndi police ni wokurum ade sa menim de ntia omo no sabe ebi ni mu di nsem hu na oman ni mu no yentimi mfo mo mfam na kwan so na sabe ye befo obi adwuma na obeya adwuma na so no mra ni ni di a hu se ya pa ndo krepa police fo no dodo na se Ghana fo be ka no kra no mo be ya adwuma be hu ni se den se oni police ni benya asem na wo bedi bim wasem ya de sesen wo kwa asem no be obeda na yani wo ye den be kwa kwa de afiase enti na se Ghana ni police ni nya asem a na watua black man no wantua odo be ko obedem ti so mbe boka nti hwan na ehwe so police ni nso bedi mra so okuruma ensem pi na emmere ene krabia na be kire okurum right 13 minutes after 7 106.9 na penny da so Obia Sabibi satina sia na pay enkoma me pese Ghana for yedi eniem Sabibi akora ana pay enkoma me pese yedi when it so Obia dwumadi so and I know say Ghana for dodo na me be ya adwen niema bi koso wo krom hanoma atete emu awrem emobo se kwabrane be fasika wo be pia frifie so wo na dwuma so wo kɔ baabi wo koye bibi na fe wo bi ti moto so ye hwim ne nwama wo bi nam kwa ho wo kuta mobile phone wo ye call wo bi ti moto so na fe ye hwim ne mobile phone no. It's quite disturbing. Asifem pa. Akwa yese na se wo kokrom anase wo tu kwan pa wo pia homachia na wusuro. That is the insecurity na yaka ho asema aka no. So maybe what is an common na ekoso no. Black obran homachia mi ba adwuma ye. O se ofra atomic junction ba. Me metaba adwuma ntem sometimes bi wa 4 am na me wa adwuma na me be ya run be $430 about o say wo free atomic junction e ba no wo beduru center more ho no ma water ho no kakra wo say junction ba ko branch fa down ha sei e de ba Temotech aha no mo enti beduru ho no mo no me fa sa kwan we nam so ade besi Wisconsin International University anim ha sei no na bra ko bana wo ba wo be hu ni say Manchester school bi so bi hye kwan so ha ya wo mo nim sa kwan ya me ka ho asemi e wa anim ha ya na me bedu junction so me hu se na moto bi ahamache no ejina T junction so honom na ejina honom no me suspect say ombe ya kromfo e no mu gina ho na me hu se car bi nso apake e wo nanim ekire baabi enti me ba no afina me hwa me nantie ye ebi a metafa kwan no so ahamache na me ba ya beduru e kwan so fifi mu se moto no hu se me ba na afini watu etu ntina odimirika efa kwan so aba Wisconsin kwan so ha sei na odimirika oba na mefro be pona pram tie sei obi tietem sa na me bedu be pona so no na memfa ne sei woman bi oye adwuma oye cleaner e wo Temotech engineering eye company wo kwan so ha ya ye mfikyire ha ye na brako bana waduru omo main gate ho kora wie ena memu amienu amihu se omo Timoto iso na mugina jansen no so omo bo apro no ampane nuane ampa se omo ya kromfo ampa na omo hu se be ma ba ko esane enti be ma no be branch koye enti omo hu se be ma na branch ko na fini wa hu ni se kwan no so no obia ni hu a oba bio enti omo hu se oba ne pene na mo no mudimirika ena mo koyere lady ahomachi we ya ne bag ekita no mobile phone infinite mobile phone ba ko shim afin so ne Ghana card ni voters ID card shim ene ni sika etoso we ka ho bio ni nyina da mrante na free moto ni so asifom agere no age bag ni nyina otido oro mu de adwane hamachinya just 4:30 am ya kwan su haya emfichire haya. Are we safe? We are not safe. As at now, as it stands now in the Abakobra, we are not safe. We are not safe in this country. Akane no ne eni musenka wo so na okwa adwuma ade na wusuru ese be sa aboa bi bechi wawe aboa akane no ye na nanom ehye abrabo ase no na wu pia na mwa eba fie ni ade de ye suro sabe sa aboa bechi wawe nanso na nipa esuro no nyonko nipa okuro yim insecurity kwaso wa mai mu de bia de nya kwanya ya ka ho asem
Bako bra wonim me ne maame na de nkomo na asem ka kire me ne se ne rent so Nyankopon ya adoma next week we ya just next week ne rent aso asatin ba bi otekura no eden kapre ebi ne ho ni bibia wo ne ho nyina na ego ni bag no de kɔ adwuma kɔbra ne asifo memman kanten wura mienu asifom agere no age bag ne nyina de sen anopai de obedi mpo eden de obedi na anopai eden wa hunu nti dabe ya ntena sesa ma enipa bi a omoye innocent asa bi omonya bone bi a wo manyim enka bi nhyimu no enkoso huna ma ne saa na e wo manyim bakɔbra asɛm na asefam de bi ada yenkoso antete saa na me aka ma de ne babara I say adwuma ne ntino wanya kwan but ma kyerɛ ne sɛ me na sɛ mo ye free a omra adwuma ne ne nkomo eden say e be sorry because obi ho adwuma a wo ye no bra kɔbra ha ma kyepe no betimi yakɔ most of the companies no omo say adwuma asentem and is one kwa ha ma kye a e beru town baba adwuma mu na wontimi nya adwuma especially cleaners yi okakɔ siesie hɔ nom say ha ma kye ofrifri ntem bebre na baka sɛ ba ne sɛ na wo be sɔra ha ma kye sa but adwuma a wo ye no tam na eso kɔ metiwei se masora ba ha ma kye a me ba be ye adwuma morning show is obra kɔbra enye 6 na ye ba o sometimes wa check kra 4:30 eso ho adwuma 4 na wo adwuma mu enti ye ho ba mo nsem ye kwasɛn enti Ghana Police Service no North Legon han ma kronfo no mo wa ha o akronfo wa ha pa na enye North Legon ho na ekoso all over Accra all over Babia na uti traffic mu anase wo ka mu na wo ye call kra yeshim mobile phone yeshim ana anu ya metika mu efo ka Atomic Junction ha ya eko achim water ba kwabna Legon ha ya campus anim ha ya na lady ba kwa yi na iPhone a wo ye kwa mantiwa mienu timoto sumrika tenta bam no mo de ko mo hwemo ye fene ze phone de ko de na ekoso yi de na ekoso yi insecurity na ye too much ye be ya ntumi nti obia ye be ja ye nti obia the taxi driver ba ko me bona ba so ba kobra omra na omo robo woman no ofoso ye chensi moto na asen ko betumi de car na kra bo na so omo doje no because the motor no tumi doje for baby a can to me ra o ye bia se ko betumi ahetin kofo we na ka yache won na so ye bia me so na distance da me ni wo montem ne mu wa edu ye wadwen se obezoom camera na kra so obetwa mpa enyeyi enyeyi enti sa insecurity ne de ba kobra ya mianim no kure ne sempanifo afọ na ma wo kwa pia homache kura na wo yam hihye so na homache titru ye na ye ba adwuma homache no yankwa e de sem sometimes we bedu Atomic Junction no bra kobra wunya ka wunya ka obenya se obi a wokọ na woni de aba ne ka na otata ka no ene so sikasem eden se bi nyobi no betumi afọ de sa homache onkotua be de se 60 Ghana emfa ma taxi driver se o mesini wa ha do wo bi na wo ya for your own personal safety ntino anka ye na so bia na wonni bi na eden ye se ofa form na eba wo ba yi so wonkwa edesem ya besre so apon anwumire a wo kofi okura eno so wonkwa desem hwe Wisconsin fo adisuafo omo bro school fo yi bra kwabra se ye ji omo phone so ni ye robo omo ji omo sikani Wisconsin International University hey school fo no be di adanse bra kwabra be ka kire wo akronfo ni hwe omo de bia da onam kwa ho na ya tunu ya yere ne age ne phone aden Ghana de na nko men na nkente sa enso ye firi hin ye bedu bebe ye du sesi no ye bisa ye ho ye firi hin ene ye bedu bebe ye drei insecurity na firi hin na bedu bebe ye drei Oma ya taxi wono mo say omunya sa adwuma no enhio say o ma na ho ba monsem ekoyi no de na mo ye de boa ye de bia meka innocent trotro drivers no muni mo atayataye but say ye enhio security matimamufo ahodo a mu fa kwa so ahamache no ka be hu na nka petrosi positive ka si bi ne namu na ka ye botimamufo ho ban wo say positive no ye ntumi nka so o mo nya hwede o mo ye adwuma ebi no mo bo adwuma den ye pa ye bo bi no mo bo adwuma den na ba so Patros na mso mokode nanso no edu ba bia enkonkan mem ya hodo we na hamachi na ka munnamu eba sa akronfo no behunu se e dia positive no beba ntino ye nko but omatete ahunu so we positive bia mfa kwan yi so ntede de be kwatete wa ebenya obi ayi no ena mantiti no mutata target won ema no titiru na mutata target won ema no mukudwa na so mo sori ntem kwa adwuma so no na hamachi sa watumi ajire Mami we agine bia afre ne ho edeko atende na ye age ba kobra ene ma hodo bi na kofa ne ma we de ba de edikan eye unemployment enwuma eni o manem eka ho bi okay ebiew eni brebere a be hye mebunu no
Emma eka ho bi se sabi obi ni adwuma nya emla man ho kwaso nkobokro no DLFM 106.9 se obi eni adwuma se obeya ehu emla man kwaso nkobokro no ke kase obi onya adwuma bi nkobokro no de ankekure yi ankobi akobokro no emla ne ma ho kwansa engineer se oyire wo ho se sabi obi ni adwuma ya minim na bebire na kuro mo soso pia watade kwa akini omo ye mema omo di so kwa akini ebinim akonu anuane ton e de nuane kwa abonten pa mu ebi mu ton kosia mema omo nya nipa endi sabi adwuma ni ho anu kire se kobokro no ana dabi ye be sere mpanimfo no so omo nya kwanya omo nsum timamufo ni ye omo se ye kekan omo kwa na police for escort edi omo anim meboa anya sa na ekoso omo de bi ntu omo mpanimfo ni tuka minister ko MP kwa omo mpani kwa onya police escort no di nanimu obo ne ho ba de ne ko obi anya ne hwe na menum ye nusu ho ba wona da sen de bia modwena mo personal interest na ya ka obi ne nya adwen no de bia da modwena wono personal interest na ya modwen but ye ne yankasa na ye wo manimu ne de ye ho ba mo nsensem no metumi aka ne pen say ye mpanifo ne hia won ba kwabra ehia won because ya ka nipa hodo a ya wurabo mo okrum a ema hodo e soro hamache ekodidwa ma omo nsaka omo no nya bi di hwe abusu nya bi di hwe omo ma schools no ba kwabra ho ba mo nsem edasen yentimi kan kire mo se mo nsoro hamache every said that time on no betimi akwa adwuma yentimi kan se mo nkwa hamache Obia said this otumi ensure security say obi wo ho no mo kura because of the traffic situation you know kontema won't me do montema e mai bi kwa homache ekofa ne ma wakra e de ba bi wo 40 madina ne ade homache no so ba be siesi wodwam na wanya bi aton anya bi de ahwefie ade che wontumi nkoma and this any pan sabi on twema e ma no pa nunu ansa wakokofa ne ma na na enye yie enti ho be nyesa ho ba mo nsem ne ye bashirim e de ma ho ne nam nya kwantempa ahodo no so na boa na dwade 42 na adwumayefo no ahoba mansem no akon wo manyim me yentena ho se da bia da obi hu kwaka dwam mami kan nyame ne fa afia e na mo twe se kasi ni so a enko maku no kwa o maku no gidi ka won de knife wona try so omo gina wo resist ya enko maku no omo ni gidi na no jam de ma wo because when yam a enko mbeku no yes ebia na mkuta knife na weapon bi wo mu nchen a omadi na wu ne nkwa hia de na se ogya ne niam ne nyina de mom no mo de den wano mo de sen enti bra kwabra ho ba mo nsem se sia ye de kura wo mu de anya mie no mu ne kura ni bra kwabra enye akane no na ka enim se kasa ho do a mo kura wontumi nya ko ne enim se kasa ho do etu kwan e de long journey Kumase Takrade Tamale ni ade no asa atena na to ntwa ade na so be kan se ho no akofom kakra na nse ne mum nya nkasa communities ne mu ne de bra kwabra na yi wonam wankasa wo area wo pacha ma wo dam wo den anim kra yetumi robo boys su di moto na eko omo di moto backs e na eko ekwan hodo be na mo fa so na sa moto ahodo na ba kuru mo register kwan ahodo be e na mo fa so a wonu register sa moto sa ahodo e ba kuru ha no okay ye besere Ghana man panin John Dramani Mahama ye besere pa sa Okada Rades no new IGP no sesi oba beboa na Okada Rades no omma kwanya wo so akwa akoya adwuma eye omo so ya adwuma yefo omo so betumanya sika de ahwefie ye nkasa ya de bone eye panemum se ya nhwe ne ya toto ne ma wo ye benu ye ho ebi mo de Okada na di bone wo kuru almost enipa mo use Okada wa Ghana ha no almost be ye 70 to 80% akronfo nko a I'm telling you akronfo ekoba ye 90 akronfo fa wo de se Ghana fo be kana kura nipa ye robo o mo ahamachi wo kroma nyina ye sa wo mo use motorbikes ne ye sa de no akronfo mo robo Ghana 43 ewo ye mpotem ahodo a enye kwantempo so dodo na ye motor riders ibi dodo na ye Okada riders omo no mo ye sa adwuma no wonim omo kwa apro omo tete omo nam kwa no so ebo apro ahamachi ne sa hwehwe omo di akwane aba maame ne kire me se moto no edika kwa ba besene koye ene san ba biu enti de mo ya ne so modika kwa hwese kwa no ka bia maye be ma bia nam kwa no so enti wo yoba na wo kwa na mo hwehwe kwa bo apro na kwa na mo se mo kwa no mo se obi anka ho ma be wo bo beta ko no be je ne man de ko tisa Okada fo no meandra ba ko alajo bus stop wo menene ye bi pa be ka ma dwen kire ne pa black obna traffic light asoko na wo twem ka jira krache wa dwen nya adwuma na traffic regulation no
emla no so obefa kwantempon no so de a ehu hia se mna bia efa ekwan no ho no wo bedi so bie edu ho na twem na matwam edu ho atwem na matwam traffic light ne so a enipa na watwa kwan no se traffic light na ayeden asomti samla no so betuma twam na okada rada na twam na woko enipa no twam na wabɔ na ku no sasem hunu we na ekoso nti on pese mo kire so muhu ya na edu babi na dampare ye ho adwuma edu babi so kaskala tanegu ye police service for MTT di for am je nyina kwam je drivers ne sika no muhu se okada right ni twa traffic light na mo jampo muhu ana muhu ba kobna kono na ekoso no me de maka efiri babi na sha ase ye ba se yamfanya ne yansi fom okura yim na yamfetere yesen aduasa mienu anka na kra nkyere ye ho a ya boa de bia do bi ba ya victim okura yim de bia da obi ba ya victim obi ba ya victim okuruma adenti na ese ba sa mobro wafo a mo kopa bibia bedie no o mo na mbebre na mpanimfo na o mu sika dotwu o mo waka papa bi da mu no de bia da ye ensure security be kwa ma wo net memfo no wonim ba ade ba ko so a awerho ne se wonim se nkwala ne bi nso ko school efrifie ntam pa ne eji nkwala ho nwom ba kobra metumi hia ni nkwala ne bi ahomache be de se 4:30 na wo firi kwan so a okọ wankwantama wontumi nuru wankwanta wontumi nuru ahomache na school for mo fra bi enam kwan yi so no mo ji school kwala Atomic Junction ho nom Atomic Junction ho enu wo mi se security no eswa eswa no de na ya fa ho de na ya fa ho ya besre empenifo no moye papa panetisi ya de Ghana Police Service almost sorry Ghana Police Service sorry patrol system no anya adwuma yen communities nim monkwa probo ahomachi ahomachi athlete mbetumi akwa problem kakran sa run by 5 work de ne mu adwo oh from be ahomachi be de say 3 ya be but they want say from 12 midnight na ba be duru be 5 ne de black up na kwa na sunye save ye na ya band me meet me black up me sim me meti bi ne mo kwa we su sa ni patu o de motorbike no o mu hu me ape no mu gina ye me so me metro no aya na ne market bi sa na aya na entime shock nti me ba no me hu on me mfi won e na me make sure you monam no me fa ho a manfa nchen omu gina kwan ne nchen se me fa omanim pepepe manfa nchen enti me kwara me miti wo mo no omu gina ho sa me du wa na me twam omu hwe mati kwa sa na mo san tu moto na pa sometimes omu redeal ehwe nipa wo ba body language yes omu hwe nipa wo ba wa ho keka se de tie ndo mu nkita akodie bia beble na ho so mo nkita akodie but omu redeal body language ni hu ni se wo ye obi a wo sheki a wo mbegire usisia na ono maje enti ebesre yensan suntufo yene ye fa kwan no so ahomache ekwa adwuma no se patrol system ne nya adwuma anya adwuma nti wo kwa mesre wada anya hwe kwan no aya hwe onante mu yi wahu so hu se nipa bi kwa ben wo mo ne wo mo nante mbom wo nkwanta mfa kwan no so ahomache sometimes wo di abra wo bahwere wo nkwa ade ba kono wo mo se ekopa bia bedidi nanso no so bedi ne ma bia chin so a wo nkwa ebehwere wo enti ye besre se kwan no fi se wo nkwa no wona mo kwan so ahomache a wa ho ba mo nsem enti wunim aya tafa main road na edefa hwachokwan no so no eno cars ne tadi akwane ba hamache ne pa nti wonam so aya na ho no security na yayi kakra do cars ne megina emetwitwa anya wode nanso no edubia cars ne twam bebresa na akronfo no ebeya den se obegina so ba be robo but so to the fasa ye fa ne se man to solid school mu ha ne mu se pa de amasa ho no obi ankoma wo obi ankoma ho din nti wonkwa e the same right nti ye besre de yakoso no Ghana new IGP ye best na man ten nti omugu monten so nya ho ba monsem de bra kwabra sese de enya kura na bra kwabra ma me san emphasis wo sa traffic regulation na sa okada riders ni busu ne de bra kwabra me de sese almost se wo se traffic light na so a motor riders ni mu ba se 10 na yakwa 1 penny gina 1 ne gina na the pedestrians ne nkwa eto asem yes obi a otwa kwan mu bia no bo se ka na gina no mu yo ko ya na pan enti MTTD for no say adwuma na yamadwuma anya mo de ne say montata taxi drivers any total drivers ne nko a mo ensure say okada riders na mubu traffic man so no monche won so ntumi mfa kwan so asabi onfa hudam onfa wiem nko e kwan na wonam so ntumi ni kwan so mra so de a fa wiem enti na plane wo hwei oni traffic bi anchi plane ana post ni bi anso nyina onya plane da efiso onam wiem na ekọ oni barrier bia wo ho e pa akọfa ho na kọ ene de obi ani uni asem na so be fa kwantempon no so de a di mra no so
dimla no so na de aye no mo de nipa nkwa etu asem enti new IGP COP Christian Tete Yohono yes na adwuma no so adwuma baaba no eso pamante no adwuma de bia ba to mugu krom na adwadifo na adwumayefo bre wo kreyim sesi asikasam nye na babra ye adwuma kakra benya wo besave no na sabe tete kwa bi abehyiwa ahomachena kwa akwaje akwakoto red na akwakoto de am tempo no de am ya no ya gisika kra fa mobra no red bra koto red no akwakondo wo be kono osikwan yi ho ada sem hunu sa akeke wa hu enti abesere ho ba mo nsem no enkoye ye nyina ye moa na temamufo na ho ba mbo no enkoyesi ade bra kom na ya anwashi na wo be fa online cars bi me share the Ubers and the boats ne yango o person ye call kra na wo di traffic ma na wusuro wo di mobile phone tare wa so kra akobra ahoto na ebi ni ho asate na wo de ebi ni ho he wo de o person obo ho be amesere wunya afoka na otima reverse no katum wo be ye ko wa lock no kama mesere bo modern atum kese kan di speed mpo sen motor loader na di full speed is aba behwim fon no menim so mo kwasua de I don't know menim so mo kwasua because kan no wo se kan na equal speed power na so se de tie bia no di mirika behwim fon na free wonsem yes obehwim kwame nkoma circle ekoso kaswa ekoso atomic temapa ana no he ya atomic ya oman FM side ho ya ye kokko ye adwuma bi wo ho kokko ade o made me ba bra komna me befo overpass na me hu yan say omo enipa be yetu no omo kam me na me se krache wanya me dem se chi betwa wani su bia the office me nimu ana you see I mean ekoya wodo ya tena se ya faso my system na ba ye bibiti se sebe sisi e so akronfo so and I'm in faso mo ne mo akronfo no e system na ma omo kwan okay yes because ye yanchiwon magana ni bi enkonkotwa obi board ye baako onkoto obi banche baako be kwebe ye faso be na koda okwakoda prison be ye 10 years board ye okodam 10 years obi nkoto obi banche baako pese okwakwo fufu adi ye be na tum ye tumi chikronfo wo kreyim kwakogina police station si ye fa ne kwa court aya asa agro defa timikaja asem na wu and now Roberts no ye chi wo ma na ya ju o bribe DLFM 106.9 and so ka hu bi ena sa akro no eto ntwa no ye chi wo ma dodo na jeje o mu nsem bribe se some emda na me ka se Ghana Police Service no se wunni sika ensi ho na okọ abedi fo menim de America se wunni sika enko na okọ abedi fo Ghana Police that is the saddest truth e wo Ghana for dodo na enim no me say wunni sika enko uduru hwa emu makoma kwaje se onye obi a owo soro ho a obetumi de wani wato no waka bia ma enti sa de enko 106.9 wunni sika enko ye che kronfo no mpa essence owo sika nti okwa ye bedi ama no ye be ya masem na ye full case on be yesa na asem na ye full case ne esen ja no asam bo kro no ko enti ehye wo mo kutupa ema da bia da no mutumi nya hoden ekodi sanse hunu okuruma biza ho se akronfo ahodom ne nam Ghana mountains dodo sen ye atumi ache wo mo de makogina koto okuruma yenchi won sometimes obi ko bokro no ne videos be ba bonten ne ade ya be ya Ahmed Swale wu ye ya be pemesa amre sen rather na ba bonten se krache na o mache no yes Daniel Kranten en rather na ba bonten se o mache no hu sensema ye hwede mu se no so eno mpo asem de ba ye mpo bra kwa menhwa beto gye me ko pie mu police headquarters a emu ache ebi ni ma posifo mpanifo ne bi kire mu se nka ba ye asem no anka mo ntwe na mo makrache ne be kakra na mo hwehwem ebi mu so za bi ye fa ne court emu ache sikasem ba besu e wo kreyim right yes enti mra ne nya dwuma ye che kronfo a yenje no life imprisonment yefo ne kwatum ohwehwe mu ana so oye kronfo ampa yefo ne kwatum ne nkwa na nyina no konkwa dem se ba ye china bi no bi tu sa na mo na obetwe ne ho afiri ho na so ba ya enkwese hwe enti ne ba no bekwaso aye akronfo se ne ya che won mo ba manifo na no yekunkukunkum mo mu wahu se ya che obi se ne wahu se ya che wo mo na mobile money taxi ye one na watimoto so ya o man etimoto so ya edisa adwuma no abaye kokunu okumasi
Crofo me. Omo ti motor box so na koye. Ba fem ne ya chi obi. Ya chi obi a. Madraba ni emfa obi e o bus stop. Post ni betuma to motor achensi na ya ha ne kaso akoba akwayire na kwaji sika san na chi aba. I know what I'm talking about. Yes. Asam na hu hia na ebebo ma o man na asebe ye vanu abo no ye beboa na ho akoye ne de anu nya o mahia asema because emfa hwe mesi ne pono so emfa sika mre no and they are very selective in their dealings. The emfa sika mre no emfa no ho kra enti momma mra ne nya adwuma black obra bible na kan o se babia ni so ade hunu ni na mra nya adwuma no o ma no eya basa basa tisi yentumi ntrase ema mla ne ya hyehye ne nya adwuma na de ye tua ne ka boso me yese ye hunu se na adwuma ni no onya de a na de be betua nipa ne ka de a na o ma ne ye di ye ho abro na de ya ne se Ghana Post Service Ghana ni maame ya wrobo ni na adwuma a wo ye ne busuma ka tua ne ye tibi ne de tua ne ka Ghana mampani ne busuma ka tua no adwuma ye bi busuma ka tua ne ye tidi tua no mka Sam penifo ahodo eso mo hwa na mla ne ya adwuma ne o mo hwa ma ne ya adwuma ye nya sika ana yete de tua mo ka mo hwa ne ya sesa police service penifo ne de abo mo ho ban na ye ne de na kwa hwebu ada o ze ya ye ne ya mammo munya aduane die no ye ne ye hwe mo but ye secret ne de ehia mo ne ye mammo aduane di hwie na masan sesa secret ne de abo mo ho ban na ye temamufo ne de ye huna ma ne saa oma ba mu ne yatie yi oma ba mu ne yatie yi de oji sika kese na oman ni tua ne ka emani nya bidie no okwa escort dinanim timahuni okwa ya adwuma ba na sa omampeni ni nya mani sika ni bia di minister enya sika wa ne nkyenya di empenya sika wa ne nkyenya di police service enya sika wa sa nipa na hodi aye ne salary no sa nipa ne kwa adwuma na ya robo na agye ne niam nyina de ko bia nsi agire na sa mpenifo na ye de yen sika tua mo ka ne de bia da omo enhye so omo secret ni be ye high One secret ni be high na ye de bia yakoso ehuna manne Yesu mu kusekuse DLFM o ma ye timu amra nya adwuma na penin nwene omama no ho no Yesu mu kusekuse na de na ya wo kan kosi sei ento won eni se nka motor rada si bi kwa yiri penin bia robo na nko be hu sa de na de se emu oya pa na so si den robo no because okọ no escort dinanim emu aya pa se de ye famu no so mu famu bia kombe se ya sendrada ensembla na ekọ so a ya tete se omunya eyi parliament kura kire se nka eno afanya market be kan se nka omunya eyi omankasa personal eyi a ye friend say hospital kura nko mo pe ye de na ya na du ba bia o mo tu kwan kwa outside ena kwa se o mo ho ya de ntino o hwe o mo dwumadi o mu di no mo ye venue abonti no nko be hia hospital na nko mo de adwuma na de wa ha na en de ye de a o say mpenifo ni nyina yale omokwa amono ne kwaso omo yade ana meboa ndokwe die ubiza hu se die ntra omu invest wom ne ba beboa na system na ye kama na ahwe so obi ahobeto no omo nya ne saa so oye na ye ono so bekọ ho DLFM oh so the advocating so mo pom personal one beboa enya bad de but ya kana ye kọ ho de ye nkwa ne de ne hia na masa You see, Mama yen sorry aso man. Right. Ghana for Mama yen sorry aso man. Yen sorry. Yes, sorry baako. Na say ye yi pese min kumunya. Ene amanyo sama kan na akata ye ne firi honom. Ne ye mampanimfo ne hunu so ma na ye tim na ho ba mo nsem nko. We ya kan obenwo betifie na abanya ba. De we hunu sensem hunu kwa na ye kan. Yes. But ntwo wada. Hwe. Obi ati moto so awrobo obi no ni MPP ni manisi. Oni MPP ni manisi. Ya beto no be hu asem na ye kan mu oya. Right. Enti ye nyina yen sore. Mate. Ne fo ya no ntum. Okay. Ne timamufo ahodo bi a ye kunkum o mo awrobo o mo okuroma no. Rakobna aginsem. 41 minutes after 7 a.m. here. Some be in the attending canon. Okay. Major stories making headlines when you can't about that. But I know pay and come my idea no one so be to me do agent trade ya. But now my old friend is 059340 6565 0534 050 199 and I pay Anidaso Wɔhɔ. Good morning. Farm morning, me bema. You're first saying. You're from your Kubusi to for young ones in Yankau. And Cowan, so I mean, you are the pay. I also Saturday be a Mekan was no.
hwɛ ɔho sɛ yɛne nyɛ Ghanafoɔ yɛne yɛ timamufoɔ menu mienu no yɛ timamufoɔ Ghanafoɔ no mo yɛ Ghanafoɔ no ɔmo na yɛ menu mienu yɛtɔ kaa mo ɔmo yɛ ma ɔmo dan yɛ ma ɔmo petro yɛsan de yɛsan gaade wɔ ɔmo na mo yɛ Ghanafoɔ wo yɛ timamuni na waka wie no na sɛ bi kwala bi akɔgye 20 series 30 series na ɔno defend saa mpanimfoɔ no so ɔwɔ ma yɛ tim hwɛ me se ɔho sɛ yɛakye Langard bi agye leader David Ghana mpanimfoɔ no me se 99% ɔmo yɛ aware sɛ Langard for ɔmo do di dwuma yɛ bɛto aba ɔmo pa ɔmo penti no na ɔmo so sɛbi saa mo ade ne so na de bia so no ɔmo bi bɔ no ba na command mo do a kɔbɛka sɛ ma police mo ho ban Pharmacy. So we in the year, Madame Cat on Pam board. The Pam said, Ghana Penny or Bayali Bia, or Betukas or Cosan, we are the Ghana's a best sponsor in Biano, only for the Fumla, because your city young Kokobi, or your Krobu young Kokobi, also George Bush about to Ghana Hada. Eja? Also George Bush, another Clinton, as Obama, about to Ghana Hada. Because in Yansan, why did you? One year, no right. Wouldn't for Fumla, but that's Yamishra. Mate, that go punk out also one to pay. Good morning. Good morning, Sammy. Maybe Jeff from a Hitman. When you? Sorry, Hitman. That means you are to pay. Hitman, I know. Maybe I show me the 49 and about to pay. I'm a friend. Make us a face in my way. 49, I meet you. As some more can know, pay me real. Tema West, your baby, or why a container cave. Okay. Sebi. Boys, you kada boys, you read with a man sola who much ever fakao. Juma Mudi a man who bra. Ah, humete. And Juma Mudi you on. Oma Robbie or ma daytime when in a daytime. I witness one. Medicanum and a lady being with him or to Nabasa. Let me say, motor assignment. Motor any time again now, yes, or the phone Nikita nowadays, Nancy, or machine phone. Wow. So, I mean, a day, me do quite some I obey for Presby Johnson. About 5:30, 6:37 now. Which mean Nanto or Bra could have mobile phone. I didn't hear. We hear quite a bra. Light, not light, street light, a year Juma Wɔhɔ. Many will say from a time a police station as a main traffic light, a better under bridge. Massa, who do our rebel? Light is light behind Yajma. As Yana, who got on a prepaid. May I take a street light bill, street Diabania Tiflim. Pharmacy. Light in fine Yajma. As time at a boat, if it police station anymore. About 7:30 krana, which means you should move up on your call. Right. As I'm a main police station. Okay. Bites in Bokran, or bites in the more rough. Ah, sabi, me crown, I mean your police, in your mini intelligence or police, mono. Me who will be no your confirm, with the way you're from for. And so many police warning in my police station anymore. Yeah, Brent, your police for no one come on at Ghana. Yeah, Brado, and what my bingo ye. Police for an information from Ghana fan to my penfra. Many am do be here, Benson to us. For I made that set up a to me, friend. Good morning. Morning, many are covering it. Yeah, first say. Many are within the Kwame answer. It's I'm a Tom Pop and from last stop. Kwame, mammy, you want to pay. Yeah, for one I can be a Sama, the Yaguru, there are some Sama Switzerland, by me Padia from last stop. Massa, our one outdoors, so foreigners, no higher thing, foreigners, no. Don't fall in the view, crack up by 6 years in you crew no man kwana that's about such a Nigeria for but the football will be a misanthropy what they call Passa and I'm more Mutunton, Kalankola Mutuka basket, Bubu Boren, Umkukray, Omnum where the netra mon in the Manyamuka basket. What you say? Most woman and Namsa, almost say a boy, the Sramo, only pretty phone and Casana police phone. So, Omunyo, Jumano, who say, O mana, Yachimun, Yanu, Nadia. Okay. Omoya, who bands for right. Mate, may I say, good morning. Good morning. Yeah, first say. Oh, why are they? I saw a mechanic, I'm not a canoe. Check, now, over Mantuma, Yankee, what are you? One for Mantum. Oh, fellow before Campo, now why you? Maybe I'm afraid, not near Mantabi Midana, Mantum. My men are my man in the family said, I thought to buy a one repro. I want to catch them upon one. I said, Mamma, Mamo, I conform my Jamaica. Oh, yeah, we call portrait or my channel. One, so what toward the summer? Ultimate Tabima. Oh, man, what checking with the camera, the tattoo. The one, yes, I will be Yausa. And I may sound called the Coffro Quarter. Fire service of Friday on my yard. And sir, Prophet Muhammad was also.
What's the fasting? What's the amount? Okay, A-R-U-A-R-T-H. What's that? So, what's the matter? It's a bit of money, sir. We will go to the part. What do me on mine? Right. Mate, what make your point? Good morning. Morning. Bache Frosty. Eba. Mami ti wanna pay. Yeah, some more. Oh, my kai master papa shama. Obi Jimmy phone ni ba. Me ba cho twi full radio ni ho kakra na me ntonka. Ni ho too. Okay, ami too. O Jimmy phone ni ba na sika wo ma ni ko di ja ma che. Isi asem we dia mu hena mu ka ma ya wai. Ije Hitman. Ita say wo yin mu hena mu ka ma ya wai. Mate, yeah, that's so what to me afra na pay. Good morning. The party good morning Hitman. Me Bache Frosty. Nixon bada ko ku ji droba me ka se fe de question ready. Mami ti wanna pay. Ana pe maka ni nyina na ma ye Ghana fo e bi sade nyina ma ya aka fere kakra back to so keke. Hitman e di mesero. Okay, mami chira nchira ba ko bi samu bi. Papa no de ana abrante de nim ni ewu nu. Mesere bi su yes sere bibiri police service ni ni mu papa. And e to dana obi di yan fom so. Na ye de nya asem ko police station na. What today and say, Yama was the cow about fool. Into the what Jessica, man, and to fool, as a wasam and a papa, no, oh, mum, and the children in the park on a mouth. The baby Sue. And to say, Sir, Nana, I am Rasa. And Yamra Police for a car, no. Police for a car is on mono. And ya buying and a top petrol nigum. And your person is can at the top. Okay. Mate, good morning. Good morning, Hitman. Me Bache Frosty. Dan Suman. Media meeting to your mammy to you. It's my only shabba. Uncle Punsham on edge my palm mobile. Mokasama, your friends or mine, some of your my papa. They be out the mother banner near my pa, no mother brilliant, or Batanya or pet at the Padamana Bano, and one they be amo your mayan. Their mother bear, your miss, I say, your friends said they are more church. The Gusua air cost of pay. I, you be a juma. Say nipa no train na ho ye no nipa na nye so obi ba bo obi kro no ye dem be ko police station enkwoti hwe wo ba bo modern aye adwuma se wo pesika na wo benya no na obi de kwati kwa na wa ba fa so na wa ji usika no ekodu police station na ekosi sen ye police fo adwuma se wo ya wa bo kro no se ye de ne beduru ha se ye tumi ye hwe ne nkata kro no mpo ogbo e no etutwa no nipa mba bokro no ye de kwatuma obakra na obeye ne mo se eja wa ko police station aba na wa ko prison aba we ja ne bi papa bi wo se o san akohwe yes police po no ye bo mo ba na so mo wo bambo a timamufo no omo ye ho ban sa ni ye so ye ni ye because ye ska ye tax ni ye di tu omo ka Hitman internet de mo ka mo ma na pa obeye politics no Onu ohun so onu onya de oyo ma papa. Yo, Mate, me da say good morning. Good morning, Hitman. Me ba chef. Mami magi mami ti wana pay. Yo, anope ne chi ansraba. Ojo super. Nyami sran magi mudo. Yo, nini abema. Wahu se oman na yetimon. Antanifo no omu ni tinamufo ne hu. Hu se yetimamufo no ne yekoto aba. Ani ye won. One more car, one year, dear. A dear, and a walk can say, one more yare, and uncle on one yare. So I'm coming on it. What in Monino, or yare, a hayana, the Yamia Moa, or wona be. And see a best three, and penny forno, one more fancy say a pat, and will clam. Nasa, Okada, Fuya. On what the gumu de bria, fire, chrono, a bit more yaguma, chrono, or sorry, I'm not pano to Cadana. Oh, you know that you know, no one any pada yet 9. A phone, Menana Coco school. The laptop bonnet, you're dancing to the yard. Near Treno, near Yadabagano. Casting soon, Chamoya Degana. Also, on Musabio Nipanipita too. Any part 2 on my Giracolea de Nebadia, the laptop bonnet, no de co. The function. Oh, cotton for the economic tramo. And think I say any funny at 2 on 1. Near the one Koguma, young for one Kogumuko, young for quiet Juma. Okay. Kwame and Chroma time, not state farm war. As I will bring someone here.
ana wo ye bibia ye do ko na ye do wa ye dwuma na duane aba na wo a wanya de adi aprapra na ye de wa ye gota mo ni ete ekwan ho adodo na ye de wo ho do wo de besia nyansa no nipa ni ye ni ye sa de ne koto ma na duane dia wo no kura wo no wa ko ye business e ton tra mo na ne ma wo enti ne ho ntre no oba obesa ko ye sa de na abi ye besre won fancy se pa mu ko na se kro no ne de ado so ntimi mpia nwumre o pay from 6:30 going. Me so better ya me bag yo ya je bag no okam. Wa na ekoje no. Ya besre o men a police fo wo mu a ye do won ye adwuma. A won betimi ya joint bi a police station gina. Police fo gina wa enka sa akro no bo bebe no enka so atwa. Okay. Morning ya menya adwuma wa. Auntie Mage won so nyankopon ka ho. Good morning. Nyame ado me ho ya pa ya fro say. Ana ya tegeni. Mami ti wa no pay. Sama kono de yezu. Na o de blata ma ha do nyura. So come to forward ma o fatwa for ina mata. Ukuta ba so e ba GCC ya. E do nyura ba so mu di moto. O na fa ho no wa su ba. No mo de say. Yes, ready for the going nyura ma police for petrol crew. Amo petrol. Na mo mo ya ho ba ni agra o mai mu. Chama ma se meto so yeni. Eti chama ti galamse nju le so se Ghana per go to ase. Galamse ya antomada se nsu ase se nsu kwa board kwa se petrol. Ye tromen mu nsu board kwa se petrol. Adenti na se basa. Ana mba tele de so ana blofo akasi akasi so blofo ma ka so ma so kwa ne kwa enchi. E won pelifo ma we mu tumu ti bo mu nsi fo na galamse to bo nsi to mu ya se nsu. Yet Ghana and so board this patrol and so some of the opera Blatamana and so can as well. What be there? Obia for the dialect and so yet tomorrow at the cruise and so and this is not for more Ghana. It's about what the bluff size or man. Okay. But it for man, I see some of it. Pharmacy. Obi so trust one pay. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chef say. What's the new bibia boko there? Nyame ado me ho ye pa ma menti o wasti. Ma menti ya inshiraba, nyame inshirano. Ene na dwen pa. Hitman. Yes, you wutu agiramu afo no. Ni wutu bomane sofo. What I say? Because sabomane no odani ba bia ne wa mo a enya de agiramu abedi ebe ko hu. Na momone so ko bon sa ye den. Odani ba bi no mo a mane mo e fa ho ben ka o fa no. Ba wi ti o wasti. Hitman. Yeah. Yanka no kwari okuro we mu. Titu ni ye ni ama no. Obi o wa ni wasie free trotro mu anajo ebe ye 9 10 on a danji o on anti akofie no kita mobile phone ne okoni nyina na omiemi aso ne anajo no ani eden aso eti so kronfo bi ete ba bi kura obewu phone ne se ekita wani eden aso omo betake o what afie eti ya yemfo phone no so ne yemfo se botomo kakra eni enkodru fie yayi ani tu a police for na ye ka ma samuno oni muti police moto the whole week police moto money 5 liters patrol police moto your money 5 liters patrol and a car almost 10 liters if you want it to be say police no every kinimu na obe use patrol liters no obedu Wednesday ni moto randa no the petrol no 5 liters na asa so onya den wato gumu akọ onya den en wato agumu akọ eti wutu agiramu afọ no right ni wutu bomane sofo meda se wasti good morning mama sir me ba jo wani Gideon Berima Asante mami ti o Gideon you are meda sepa mesre adisha yewo mayim ni enkan hu se ye grade a yenum se ye last couple for kra ya samu nko ba bia ya na motu nko ba bia
o man ye mo browa for pan yetim o sha e se yen mom no yetim do do ho se uni ebi na ekro no ekrofo bi taake no wa ese utimi nya odobi ekoko boa no ba bi e wadu no efi se yen ya mo ye ho a ye ni police ye ni aban bia o ye hihie bi e betima boy ye ho ban etu mesre amabo wa fa na tara hin na jan na ati no ya ye ni kan hu mom okay odi be twem wo fi anim kura na se munyi na ko faka munyi mu hin komo odu ha we ya frewe na munyi na ko to so aba ani sa bia won be kan ye ni sa ma de bia ya sama ye mobo mate ti bi fra ya hin a wo kwa ye di moto e ba yire waje ni e wodi ko diga kaka be hwefi no ni ya pa ne se ye ya nke kan ho mom pa nye odokro pa dia ye ni tu Ghana the police ba be jo ta ba be ye mrebi ai be yiwe fi ni amadi mu ye nya e be ye last couple for ye nka hu bi mate me da say good morning me ba che for say Pastor Fema Abigail, me free Obia Masama. Abi mami too. Pastor Nemuka ne true. Anka ebe a momu wia no ye chi omo a na de omo kogu nsawa na ya je asasi kese na nka ya sisi omo akogum na ye di ye fuo na ye sisi omo a na ya san momo aduane aka ho enti ka me kwa nka aban mfa ni nan si ho no nya asasi kese adichia na ya sisi omo akogu no mo do ama na ya nya aduane na ma aduane buo aba form okay Mate, me da say. Good morning. DJ Hitman. Yes, sir. Masamba bio your friend is Sarkodie. Sarkodie bonito wa ba da nti bonito me pacho. Me da nyame ase. Me be da nyame ase program with them in mass. So me say ye mpanifo. Em say MPP, NDC, mpanifo a omotiso nyina em say megie di say ansa no be di MP no no makwa brochiraba. Obia ni wa oye MP anase minister a onko school abrochire na omukwa abrochire no ensuo no sa na abrochire for omoye no ye mpani for omundwen ye ho MPP NDC esi eyomu fi ho ye di ada ban foforo eba na ye hwe enu so na ye testi omwe na ye se omu so ye papa yo me da se sa ko de men so me da se na pay sa bibi akoma ye brinti ye ko enti yedi kan ye fa na se e man na tifo ni se dane dan nyina no mo ne ye etna e wo DLFM 106.9 ana ye besrem ana na me ka asem bi ye communities ahodo no ye wo opinion leaders wo ho ye wo assembly members and unit committee members and so ye besre said ye kro no yentumi nya ye nkwan emfa nhye esoro hofu nkwan sa ne yenka ye nyina ase betukura yim enti wo mo wo fom no so yenka ye homom na monte watchdog committee ye mo ye homoden na yenche watchdog committee ni bi na communities ni mu no ye moa na community betumi atena ase abofoto okra betumi de atwa sa nipafo no ka a ye ho ba monsem ne bedu baabi ne ye beyi eni nyina nkwahye posifo ne nza because e jama wo monko ade ne kwabra ya wu endi ye besre asere members no unit committee members any opinion leaders e wo community ahodo nyanka mum baako na ye hyehye pa na ho ba monsem ne betumi afa mante ni bia o madwene mu da ho mo ho oden at least o betumi abo ho ba monsem kro no ne marketing we no ye betumi abo ho ban kakra se ye beja ne nyina hye posifo ne ye mpanifo ne sa because wo mo na nka wo nti ye ani se de beto wo so dia ye behu na mane mate so baby thank you so much wo me nyina ya nya ba ko ye wo one Ghana ada pay my men can forgive us speak capsules in fama premature ejaculation sexual weakness what do you give us speak capsules ansan ke bia bebo apa osisi na ya o ya koko na tete wa give us cool capsules abebo apa maybe our immune system now you're weak. And can give us about me share support your immune system now. I could see a malaria typhoid and a fake jaundice. One I want to mean the dear maybe near the best when my what you tribe worms are. I was on to me TBD. Give us about me share. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a Benya Biato. Penny 40543
0222 Dr. Time that's also brother for your Arabia Titi 101 call Moab. Good news, my 101 cranning and Patemwa. The new clinic number. Okwasima Ira. Arabia Titi me Pachobra. After Dr. Time that's on Saudi Arabia. 0244 774 282. I start Saturday, Kofrodia and Boswa. Kofrodia. At the Grantia Kofrodia Boswa, at the Lumba line. Start Saturday. Our Kofrodia. Don't take it on my patch. I star 714 star 51 hash. I would do for Plaza Kofrodia. I had the Lumba Kwaneba, Kofin tea baby. Take it for Suka home. And then to Fakukudam baby. So secure your tickets now. Now for you, Shemo Kofrodia. It's Saturday, 19th April. I got the Lumba live. I will Kofrodia. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. From Hitman, good morning. Happy birthday and confirm. We're from Mami Hall, Silver Lady. Good morning.